A filmovi o igricama. Neke adaptacije su točno pogodile kako treba izgledati kada radiš film baziran na igrici. Mario, Sonic i FNAF movie jedni su od savršenih primjera koji su uspjeli napraviti dobru adaptaciju. No ulazi li Minecraft u tu kategoriju? Idemo vidjeti. No prije svega, ako ne bio problem roknut taj subscribe button, bio bi vam mega zahvalan. Krenimo na video. Prve vijesti o filmu za Minecraft smo dobili u formi trailera koji je izašao 19. studenog 2024. Trailer za Minecraft film je nažalost dobio milion dislajkova u tjedan dana. Naravno da je dobio milion dislajkova kad je doslovno izgledao kod Jumanji s Temua. No prije smo isto vidjeli korištenje tehnike trailera za feedback od publike. U Sonic the Hedgehogovom prvom traileru Sonic je izgledao ko nešto što bi vidjeli u paralizi sna. Buraz moj, vidio sam manje strašnije stvari na dark webu. No nakon što su vidjeli reakciju od ljudi, Marza Animation Planet, studio koji je napravio i animirao Sonika, je odlučio kompletno promijeniti cijeli 3D model i izgled. Buraz, radije bi gledao sušenje boje na zidu nego film sa takvim Sonicom. I ovog puta je sve bilo savršeno. Film je bio veliki uspjeh. Čak i meni bio dosta dobar, iako nikad nisam igrao Sonika. Vjerojatno zato jer sam bio fetus kada je igra izašla. No za Minecraft movie nažalost ne možemo reći istu stvar. Ovdje su izlistane sve stvari koje ćemo danas proći. Prvo ćemo pogledati stvari po kojima se film istaknuo i napravio jako dobar posao. Jer stvarno ima nekih dobrih stvari. Scene u Minecraft filmu jako se dobro uklapaju u taj live action žanr. Kompletan kadar izgleda kao da je napravljen u 3D programu. Ali zapravo je CGI samo ona pozadina skroz iza. Ovo sve okolo je real i drago mi je da je stvarno, jer mislim da glumci mogu bolje odglumiti kada imaju fizičku scenu oko sebe. Čak i Minecraft scena real. Samo se toplo nadam da je ona 69 scena između Jack Ballsacka i Jason Momoe CGI. I kad smo već kod toga, CGI je bio fakat super. One scene gdje gastovi lete i love Steva, water bucket clutch, eksplozije. Te ovo kada grade i kraftaju. Šta mislite koji od ovih mobova je CGI? Ako je tvoj odgovor sve osim villagera, bio bi u pravu. Villageri su bili glumci. Ima par dijelova gdje neki likovi znaju biti jako naporni, poput Henryjeve sestre koja se pol filma žali: ja ovo, ja ono, Isuse moj Bože, Isuse ovo. No generalno je dobro. Jako mi se svidio cameo od Denti DM-a na početku filma i Technoblade referenca sa svinjom koja ima krunu. RIP Technoblade. Najbolja stvar osim CGI je bila atmosfera dok se gledao film. Mislim, barem tako kažu u Americi, jer se kod mene nitko nije zaderao chicken joke koju u videima na Instagramu. Ako niste vidjeli, Minecraft movie je imao trend kada Jack Black kaže chicken joke, cijelo kino postane mamurluk i svi se krenu derat i bacat kokice posvuda. Ali ajde, barem nitko od nas nije napravio uragan u kinu ko Ameri. Ekipa je doslovno bljuvala po podu kina na chicken joke. I jadni radnici koji rade za $5 moraju čistiti ostatke Krakatoje vulkana koji je eruptirao kokice po cijelom kinu. Čak su donijeli i pravu kokoš, ne Buraz, ja ću si turpijom žilnice isklesat. Muzika. Drago mi je da su koristili originalnu C418 muziku na dva dijela u filmu. Iskreno ne znam za vas, ali meni je to dovoljno da kažem da je muzika bila ok. Jer da to nisu iskoristili, ja bi prvi predvodio prosvjede ispred Mojang zgrade. I naravno honorable mentions. Na kraju filma vidimo plot za drugi Minecraft film gdje vidimo Alex. I pustili su Creeper Oh Man pjesmu u credit scene. Masiv respekt. To su uglavnom bile dobre strane filma. Osim ovog zadnjeg naravno, ali to nije do filma nego do zemlje trećeg svijeta poput Amerike. Sada idemo na kritike i samo da ponovo napomenem, to je samo moje mišljenje i moja obzervacija filma. Prije samog trailera, kreator filma Jared Hess je rekao da film neće pratiti originalni Minecraft lore iz nekog razloga. To je bio šok za brojne Minecraft fanove, jer ako radiš adaptaciju na nešto, mislim da je minimum pratiti premisu igre i kanonizirat film sa igricom. Mislim da je film bio predjeći. Turn off your brain je bio doslovni slogan Minecraft filma, kao da smo svi onaj iPad kid meme. I kužim da je Minecraft igrica za djecu i sve, no mislim da ima dosta ljudi poput mene koji igraju Minecraft jako dugo i nisu baš više djeca. I ne pričam sad o tome da bi skeletoni nekog trebali pogojiti sa strijelom i onako ko u ratnom filmu da mu ono crijeva izađu, ne. Nego pričam o stvarima poput prvih par minuta filma gdje ti doslovno sve objašnjavaju redom. Jedini dio filma za starije je bio onaj Jennifer Coolidge dio sa villagerom. A i da je film bio namijenjen za djecu... Šta je onda ovaj dio? Live action.
Zašto live action? Ja sam gledao valjda 10 godina one parodije u animiranom formatu i mislim da će takav biti i ovaj film. Za neke igrice koje su realističnije, poput GTA 5, Skyrima ili FNAF-a, ima smisla napraviti live action verziju, no za kockaste likove kao u Minecraftu i Terrariji to znači kompletna transformacija sa piksela na realizam. Mislim da bi bilo puno bolje da je sve u istom stilu. Uvjeren sam da Warner Bros, valjda najveća film kompanija u povijesti, može animirati bolje od tinejdžera na Fiverru prije 12 godina. Mislim, fakat je moguće napraviti dobar film o igrici. FNAF je napravio jako dobru adaptaciju. Zeznuli su što nije bio baš strašan film, ali evo, nedavno je izašao trailer za dvojku, tak da rade neki drek dobro. Plot je bio najgora stvar u filmu. Tok filma je bio tako brz da neko ko nikad nije igrao igru neće moći pohvatati šta se uopće dešava. Doslovno je izgledalo kao da gledam veliki film stavljen u shorts format. Plot je dobio ogromnu inspiraciju iz Fallen Kingdom serijala koje je Captain Sparkles napravio prije onak 10 godina, gdje isto imamo pigline sa svinja vladarom koji želi pokoriti overworld ili normalni svijet i na kraju ga glavni lik zaustavi. I identični plot. Čak su i leteći gastovi od tamo, no ajde, leteći gastovi će biti dodani u pravu igru uskoro, tak da ajde. Izvuko si se iz ovog Minecraft film? I zadnje dimenzije u Minecraftu također nema, a to je end dimenzija. No moja teorija je da to čuvaju za drugi film. Samo bi volio barem neki hint ili easter egg da će ga actually biti, jer ono kak su stvari krenule, ono, strah me buraz. Iako su ovo samo moja zapažanja, dosta ljudi ima slično mišljenje. Film je zabilježio oko 50% na Rotten Tomatoes u prvom danu. Film je imao budžet od $150 milijuna, što znači da trebaju dostići negdje oko 300 milijuna da bi se film isplatio. Minecraft Movie ostvario je $278 milijuna u prva 2 tjedna, što je trenutačno najbolji početak ikad za film o igrici. Massive respect. Moja ukupna ocjena za Minecraft film je 6 od 10, što ne znači da je film loš, samo znači da je mogao biti puno bolji. Da imam pelene dolje, vjerojatno bi bilo negdje 8,5 od 10.